Ekuseholo. Uzikhipha ntamzana. Isho ufuna ukuzama nge200 la ngisafuna ukujala lapha mama phola side la ngithola. Eish. Hayi imali ekuthini yami ithi ngithenga ingayigezi kanti yabona isimo sinje. Ish. Semuntu uyabetheka ke mos nje. Flex. Amara no problem baba. Akunamraro mzana. Yawulu. Hayi man. Kwenze njani la? Ngizakusiza. Mara Iziga isho njani into nje? Kana usakhumbule last week ukuthi besenza nje phela ngisipisi. Uthi kwenze njani? Mawuthi baba umntwana ngubani? Yangihaphela yo ngesese ucabanga ukuthi ngingibani? Awungazi kuhle. Uzokuthengisa ngiyabuya ngifanele ngizami. Hello, yo ngiyazi wangibuza ngendaba yokujamana lesana kodwa le isirious. Sesami yini le kwenza uvele ugabe kangaka? Le ufuna ukuthola nami serious kangaka? Yo kutangavunyana ngakutshela njani but kwese sivilile kwenzeke ezinye izinto. Kuthi ngisipisi. Yo. Solwami lo uthini wena kimi? Uthini? Futhi azongihlolela wena. Ukutshelani? Utshela bonyana usidisi. Yo mara sesami ngitshelani? Indaba khule yangikhaphuka. Na uyazi lapha endlini ukuthi isiphila kanzima. Wena nje uzokuvela na ulethe umlando. Yini mara into ngitshela yona le. Enhle ke nakhona umsana khulu yongibani. Uyile womtshela nje khona ubikile ukuthi kwenzakalani. Hayi khona ni. Yo. ngisibikile kodwa na utaxiswa sakhe. Kodwa na iphoso. Suka la wena man. Ungisilingile, uzongisilinga kodwa unje. Yo, hayi khona niyathanda ukuphathisa abantu stress. Ngimncane kangaka unginikela stress nawe god. Just says. Hayi man. Yo. Uthi uyapi? Hayi ngiyayilanda umsana kholo hayi. Ngiyamlanda nje. Yes. Vo, hayi indaba khole ibhizi khulu ngayikhona. Hey mina ngazi. Wena umlezana lo naye ucela ukungitshela nje bonyana yini. Eish. Mina mangithi ngiyacala phela vele umntwana lo ngewami. Eish mina ngazi ngiphuma njani. Ubuya sibona nesimo sala yini. Sibalena nakuthi ubrotho. Sengithi ubrotho ba. Soyabona nawe ukuthi eish. Vele nawe siqhumisa vele. Manikelela wodwa. Wavuma emarundo nakaphima nawe uyazi akaphima uyafuna. Navuma icala lakho mthaneza kuphela indaba le. Mara indaba umuntu le egezi yaphela yabona ngapha. Yes. Ngizwa wena. Wenzeni ngosesa? Wenzani umuntu lo? Wenzani? Wiz, wenzani mara ubekela kwethenga ipama jo. Antona le yangeja le mina bengino bethe lithuyo kuba le ndaba izwa mina. Into engizwako ngawe ngisekizalasa. Bangekela uzalawa. Ntwana le mami ntwana. Yabona sayekela ntwana mubambe mina. Udah bang dibayar lo.
Sis, naman. Come on. Sanel! Yeah? Naman! Finalist! Shit. Aye, Dana. Ngicabanga ukuthi kuzomela sibuyele emuva so-check-a impintshi yethu uthi grand na sazi ukuthi wenzakalani. Wena ungazongirhafisa wena. Ulikhonyoyo yini? Uyasangana yini mfethu? Kanti yini akusuke kuyona impintshi yethu? Lento besiplanile ngasiplanga sishaya isiqri bese mase sibuya sithi uchaza ukuthinja yami. Uphambene yini? Wathula nje ungaphenduli kumashanto. Ekukhuluma nawe aphendula ndoda. Hayi. Baba, uwana wanzenza ubani? Zenza usevena ngisho. Ulikhonyoyo wena ungazontshela ngalo amathimiya wena. Zamanje usalele emuva ngisho. Ngiyasala la baba, ye. Nabantu bazongirhafisa lo. Hello. Ini. Ay. Amatanyula. Uscila spikiri chami. Amatanyula. Asaku spikiri chami. Asaku spikiri chami. Nonayam. Hello. Nonayam hamba. Uscila spikiri chami. Nonayam.
Baila tabana, lusama tata. Lubadwe nishangani umfunani people are in and out la kodwa mina nawe siyazi ukuthi isangoma mbobolo wena you're just a con artist wena wonke umuntu uyazi la endaweni udlala ngabantu and lo game oyidlalayo ungithandi yazi ukuthini wena awufuni ukukhuluma nawe phuma ngendlume nawe Yabona wena. ana uyifake ulimenemene iphiciphice limeleko uma wena uyangihamba wena into yenza ukubaleka Kodwa tata tu. Wangasinto yahle ukuthi belula ngikuma wena. Uyocela uthando lweni. Into ezile iro. Ingakho ngibalekile la ngihlapha nje. Uma wena azohamba. Mele mina ngijamela amacala akho. Awa. Iro. ngisukela wena uyangisukela mangikhumbuza ngesenzo esenzileko iye ngiyasola ne kodwa mina ngimthanda ene leyo hlala ikhona yakizi so mana mraro nalokho ngiqonda yesa yokungitshela asikutshela nje asikhambi inyawo zakhe zifuthi zisitara kakhulu asikhambi bisukunyoluka ha Ndwana aish napabo myeni madoda Ngabona malanga. Awasebashini. Kana nansi ndruku mara uyazibona. Ehambisana mina ngifuna lo. Mara laba bayakhona. Wawona nangendlela bambethe ngayo. Mina ngiyakubona lokho khuluma ngakho ne mara laba babonakala ngasuthi babantu laba bazosithatha inhliziyo basithidlifita baqeda ngami mina mra ngidiniwe uheartbreakiwa kodwa ngimucha Begodwa lo angeke angikho ihliziyo dadethu. musungibamba ni nezandla zifeyila No girl ngizama uba soft ko wena uyangiqilela. Wengathi ubuye ngekirivai nje. ngekrivai awuhloli unani wena nobudekazi kozicalo khona nje uyindlula mithi bokuhamba ufletha lapha namagebe usuzobuza ukushelana nami ube bufana nolaki yazi awufanayo sinex angiyela kotleke Egelo ngiqalisise kuhle mina ngimuhle ena ngiyela abantazana inyangeni. he azingcono ukuhamba inyanga unothi ngizokufasa namagay ngide chocolate box Ngiyabona uyinja yo fish uyi-allergy uyacabukisa enhle kungimoshela isikhathi sami asihambe bro. Mthana ngizokubona ngithole ngisebhizinyana. hawu kasikhambe wena asikhambe Ayimngani khamba ngizokuthola ngisesebhizi. yazi ngibhutangile mafela ngibhutanga kunomuntu ne ingena ngapha ngendume nami qeda kufika uyathukana kunomuntu ozakho mara ngimali-ke loyo awona ngimani yazi bona njenganje uyeza nje ngimnukele eduze uyavela
bengikutshela ngayo. Thokozani bogogo labo mkhulu igama lami nguThaba Ngibalaza aka Boss B. Into engize ngayo la is to assure you ukuthi let me assure you that ukuma endleleni yami angeke kuze kukusize ukuthi wena into ezama ukuyenza la mina nawe siyayazi sobabili. Sonke siyazi ukuthi wena uyisangoma mbumbulu wena. Umbhubhudlu wesangoma la endaweni. Mina ngizami ubaba wangitshela ukuthi isangoma siyashaya. So ngubani wena? Nami I am aesthetic. Hey! Aykhona! Aykhona! Hayi mafela mlise. Ufuna ukubona izulu? Raraba phezu kwakhe. Ngamini nje. Hey! Okwenzayo ukwenzelani? Because I've been an con artist for being many years here on this industry. Akungithusi lalela. Ngiyayazi ingqondo umuntu omnyama. Knowledge eningi ninoqola abantu la endaweni and trying like yini leniyenzayo ngubani nina nishangani? Mina ngingumehlo mamba ngathwasele emanzini angidlali njalo izulu ngelibetha lirarambe mina sokwenzani ngayo hayi sombhokwaza ngesipitiri yelo sompaka amathini yobereka wena soberekisa wena yazi maweni akusizi ukuthi umuntu lo simbeye la maweni bengithi umuntu lo simuphi izinyo phele ngaye Pulolo Yavu Pulolo khamba uye kukarisa Kwenzakalani mngani? Wahlala phasi apha nje ngathi uhlongakelele. Usangibuza. Ngiyangibona ukuthi ngiyagowa. Ngiyagowa uzomjolo zangiganamela. Ukomisha yini mngani usesemncane kanga? Ulaki khambele teenage pregnancy. Ulaki ngimthola unqabuzana no teenage pregnancy. Ulaki uthumela abantu bonyana bazokubetha mina bese ngimhlekanga nginijama nginamabele amahlekanga. Yabona ulaki mntwanami. Uyakangazi. Mara it's fine mntwana. Futhi ungibethe nangetlapa. Nami ngiziphindisele. Awa mngani, lo mekele ufuna umaweni uzakhona ukwazi ukubhekana nawe alisa teenage pregnancy. Umaweni ne urehe ulaki uzoba injani nami ngizothi jumpa uzokujumpa ngizothi vasipend uzolivasa umaweni ufuneka yena vele mngani. Ngifuna kusasala ekseni mngani ukhambe uye ngale ngesigangeni lapha ngize bathi ujikele ngale ngokankomo uyomcheka bonyana angakusiza na. Ngiyaya vele
yabona ulaki uzokwazi kobanyana ukarisa ngibani ngikarisa kayiwami ngabe thanga beya ngahlabi ngahlatshana nembuzi emhlophe Kuyini mntazana? Bawunthandela mina ama-toys. Mntazana wami, izokuthengela ama-toys. Qala musiveki yaphela nje. Linda ubaba rhole. Izokuthengela ama-toys. Izokuthengela namadala. Baba mina ngifuna umama. Khamba umcala ngani nawe nagile ukulala. Mhlawumbe uzomthola lapho. Hey. Yabona Neli. Ukuphi? Ngiyezwa wena. Abantu bayakhuluma la enarheni ekhethu la. Thiwa basho wena ulinga ukukhamba ubaleke ungithiye nomntwana lo, ungithiya ngedwa nomntwana lo. Mazongihlanyisa wena. Mina nobaba satsho ukuthi mina jemde ngibe indoda, ngibe nabantwana abayi-20 ukuya ngaphezulu. Kuyini into yenzako le? Ngifuna abantwana abayi-20 kodwa mina ngikwazi. Angikwazi mina. Nje ukhambile angikwazi ukuthi ukephi. Ngizobasho sowuhlangana namakhaya accident wena. Uyahapha na? Ungazongirhaphisa wena, buya nje wena. Inhleki indaba ethu le iyaphela namhlanje. Ngothatha umntwana lo ngikhambe naye. Uyangizwa bonyana ngithini? Ungazongirhaphisa wena. Ngathana ukugijimela lapha kuwe kuyogeza kusithi papa masinyana ngale ngenza sapho nezinto engimele ngiyozilanda lapha magogo uthi sangithumile yoko ya msana esingitshena abantu ekhaya phela ngiyogeza ngitshena abantu ekhaya basi abukulethaba solobalele basi uthi njani lekhaya basilele basihlasela bathatha izinto beba kunomuntu abanigwazile lapha endlini ngiyasaba kanti bangene njani abantu apho angazi for yazi mara ukuthi kuthiwani seneka indaba zanini le yo ene mina nginiplane mthana ngithi ngendlela asikhona ukuhamba masinyana khulu ngiyasaba asikhambe njani ngokuthi Maki, Sizani, mama, Maki, mama, Uga, Maki, Sizani, Maki. Oh, iso. Kwenzakalani nani nakangaka kwenzakalani nakufanela yewani umsindo umaki awe ma bantwana makasiphala kodwa nkosi yami kodwa nkosi yami kodwa sikhona kodwa ma wenzani nkosi yami kodwa nkosi yami kodwa kwenze njani thixo samandla wejehova kodwa ngani yami woza sukuma ngani yami woza mntwana wejehova nkosi yami
Cause my nigga, I'm wearing shit. These niggas always fucking lame. They always wanna eat my babe. I'm fucking sick. She's not okay. Cause really now you're causing pain. And for your weight, it's way too late. I can say you are fake, like many men. Sad face that I saw, I don't really feel no more. I'm always wishing to be strong. You get my heart, I can't no more. Head to head, eye for an eye with my baby girl. I pray she's gone, I pray I stay.